Kiraban sange season habang inong abang priang nginaban dia ano na walanti panpen sange namar kani kamdai ka jimbakla jongi kom ka chat punrio kani ka roster system ko ka kut badon purum bagade ban implement lalu ka por ka badon ka reservation policy lalu ka sosi pa ba kalong balay at first place nakali ka government come challenge ya kani ka order kebapas tak kut padang burung dan klaim yang sisa klaim jingleran banong bagi 4 don yang deserving candidate hak itu kipor nadu nyofuar habang iyo yala kacong kecela pada pentrikam yang ada reservation policy nada basolingo kalong bakal kecil pentrikam pada pilihan syai kedar kacing kena kacing balik Syakini kisi panggut ki kabinet ki badon hausia mu balik jogatan ko balik namar kecil lang nyangko ko nisol kumen ko peba babipa yani kisawut memang lang kita kiksan lempai ki rem dorbar ki krenatang ki cuat lapang hemai yin banyak pun ya kau nak bercakap kepada namda ki kren sama jong kari ke jongi kaba songsi ketang kalon bakal negara reservation policy paba pilih bersutu lebih ko baru serengen nomor terkadang dong kam ban pentumai ban pekmi biang ya ke kemi minum lah ban piang ban yad bek syakmat hak bedai bakal ke roster system walada ke kut hak tu hipor kalkan tu Nai mentah kalau hak yang secara legislation baca ke executive secara legislature kapakadai balik lah jom ke kamram nama terkadau mau ki paipa begini ki kan arut ke bahe UR ya sipu kedai balik ke jing perem syaki minta hukum bakila sautu ke jing sautu kedai bagi pet jepi bagi ai kita ke jing kersan dan ai ke jing kersan ke pateli nang syakamat nomor kaya ko bagi keluar ya kaya ko bagi lasang minyak peteng hadugin penkut banpoi baban penyo ya kata katom kapalong ka cincok nan penkut no tanggan ni dah ka penkin mau baka cing pentrekam kerki ya ka roster system kadai ka kambut po jong chu minister jong chala mai khalia nomor election kemudian hak khmut tu jong arjar arpulai balai namar haga sisa kira kai kumki nangiram jong paiba kinami kemadu paiba biasa paiba kini ban warra swa sangi paiba begini lo banyak tai banyak ter kini hak ayu kita kibrio kini hak ayu kita kinam mikmat kata hak ayu ke sarkar bahkan le halaka jong jing sotu kia ana apa kali ka reservation policy kini roster ini ya keren kelak beruan pelong kata ke komunal kata ke JPR cai peneriu hatau karokom implement yang kena roster system kamdai mau chief minister ukrat yang kata ke jinglong komunal damar kedau kejumpa mereka meni roster system kena hitang menyuanong ke NPP hak election bakal yuanong hiru nak bacok pun hangti hapok garwels kabakam susi susu pai bak kalong kini orang mikmat kijongi kini orang hana bakalong sensitif hana kejilong sensitif kadai kesuki namar bagi don ki parti kijong ki bagi penyen na support Garo Hills bagi markadao ki compromise no banyak keren yang kena ke issue tinamar takadao taiba nga sudan balong tangan ni kawai tumin yang teli kawai tumin yang kubasyur namar gimsyon latawa yang kejing bamhok ni tawa ya kahok kabelai nam taki kron sama kijongi bakenyo la kajong kahok kenang bangini baka jala kajongi hadian sampau sinem minang hapan pendokam iki konsultan nasional minang hapan pendokam susu ya taki retired person kibadi hok bersyangkai dan beteng kekan kajongki bermat kadau nasmo balong tan gawe suapan song baka jingwan ra kajongi ya kana ki isu kabelai gamak
kapangadapan kular Shua election lemba kaseng kejongi ke VPP ke Voice of the People Party dan bertadau ngihapan pendap hok laga jonga kamram minyak kun hadu binapai syakatrong kapalong ke hok naga bentang ikon samla jong kecait penriu kejongi kita ini ketiap pada manam syam sibol kapor ibadden kumunong elam insakren sibon hagabade ibani ke benta kulai sibon boleh berangkat dan korporan yang ibalo kulai sibon